көчө асфальттык курулуш иштери башталды. Ülgüz Baykar birinci maçta koydu buyursa. Novalar полный очередьте турат. Основа блин вообще cinni çıkıptır. Основа маселенин бардыгы маш основада да. Основа дәділ жасалса асфальт тұра береді, еш нәрсе болбойт. Основа вообще мощный çıkıptır. Өз прям өзүнчө эле бир асфальттай болуп катып цемент болуп сонун жасалып турган основа. Иншалла бул 50 жыл турат иншалла бул асфальт.
Sapatı qanday? Asfaltın Bilmesi. sapatı. Bak şu bunday yemeleri. Sen bilmeyden bak. Bilçilere koştular da. Ayta. Asfaltın sapatı qanday? Videoga tartarsın hazır.
Oldu.